مسفلين مسلخة في الأوان. هذه كانت نبغى واحد مرتم إلى تسمح سيسم ذي بور اف ام 106 سواعة. ثم ذاك كنا ندني إلقينو ما تبلو ناس ما مثلا ذاك كنا سنا مسلخة لونيس مرحبا يسيك لا سلام عليك. هزل في اللون كلهم. Temps d'absence en France, Matou Blounès, légende de la chanson kabyle, donne un concert exceptionnel au Zénith à Paris, le dimanche 20 mars 1994 à 15h. Matoub enregistre à l'âge de 22 ans son premier album, Aïsm, le lion. Il remporte un immense succès. Aujourd'hui, âgé de 37 ans, il a enregistré une trentaine d'albums. Matoub, le chanteur engagé, artiste d'exception, déplace à chacun de ses concerts une foule considérable, entre 15 000 et 100 000 personnes. On dit que son public est aussi nombreux que celui de la JSK, équipe prestigieuse de football d'Algérie. Matoub s'est produit à 4 reprises à l'Olympia, salle de renommée mondiale. Une première fois en 80, ensuite en 81 et à 2 reprises en 84. La dernière fois où Matoub s'est produit en France, c'était à la Mutualité. Depuis, plus rien. Aujourd'hui, Matoub revient après plusieurs années d'angoisse et d'agonie, suite aux sanglants événements d'octobre 88, qui ne l'ont pas épargné. Il paya son engagement avec 5 balles de mitraillette dans le corps. Début 93, Matoub a donné 3 concerts. D'abord à Montréal, le 16 janvier 93, puis le 20 février 93 à New York, et enfin le 13 mars 93 à San Francisco. Partout, Matoub a reçu le même accueil, la même chaleur de la part de ses nombreux compatriotes. Homme sincère, artiste sans maniérisme, Matou Blounès est un véritable chantre de la chanson kabyle. Il reste le même, modeste, simple et chaleureux. يعطيكم الصحة. بون ما توبة باقي كان في نوفا كان وحين تمثلون تقدم عليهم كل جمعة الجمعة 6 ساعة على مدى 10. الساقي كان هن الذي تسلم سي مارسا ياخذ اكسون بروفونسي 92 تيشيرت 6 في غرونوبل 97 تيشيرت 8 في نيم اليس 104 تيشيرت 6 في تولوز 96 تيشيرت 9 هذيك لا في باريا كان ياخذ القروب باقي الا باقي كان 106 تيشيرت 7 استقسينا مزورون هذا سينيغ إلونيس ناس مسل الخير ناس دا سلامة فتورا هذا سدينا إلونيس أمثل الصحينيك ما لاباس ما بخير أمثل الحياتيك سوق اسمين إتصوفو إلونيس ثورة شوي ندقسيو ثورة نقلة ديمانيو ما تحليل حلا ثورة دقسيو حلا كاسو في الجسد حلا ألا كان شوية مازال ينطر خاطر بالصفه كمصيا فوسق سياقي كان اسمت لي بيسويطار لو كانت تزرد التليفون امشي ديال سوني لاكي كان نظن امشي لا معتوب امشي لا معتوب امشي لا معتوب ثم ساقي كان قلك الحمد لله وثن كي مشو من هندي بسم الله ربي ذن فانسن ويقرص روح المؤمن خاطر ما تشطس مدن يقمنا انا كي هنا ما يحبسك هنا ما في وثول بها الصمسه ناس فرصه الروح المؤمن ذا اساسنا هذا الشيء اللي لا ذا مذان كان ذا مذان كان ماشي الروح المؤمن ذا مذان كان وثني صغار هذه ميشلين 5 رصاصين دار ساكتني داد يدي يونم داكلي وقرنس فركال مبروك يحضر يتمثل تنيو يعني الا يدي سميتو ثا ثم تذاك فرنسا ذاك يخدم ذي الوقت من الا يقاري تلميذ ديال اليونيفرسيتي ديال سيداويت نتيجي وزو ثلاثة ذاك تكمل لي فرنسا بغيت داساكي خاطر لنت الحوايج ديالي خاطر يسوات كي مثلا كل يوم نمشي سينا يا اليوم كنا يهضر اما كيسنا كيتاوش ثورا سيكي مبروك سي ان تيموان فيفون لا يا ذاك يدار يحضر وين يضران خاطر طاسي سينا حرق باراج
يلي ونا كنا يهضر الوغ سيدي مبروك يحضر يدي ديالنا سميتو ثاغ اديني شوي ولا هكا تسواد ما الصحة دق سيو ثورة نقلعود مالوريزمون لونراش دا سيكال تجيك دي الشمات مقرانت يثيكلي الصحة يثيكلي فضوري كاتاس وي عضاروي نقص كومام دو 5 سنتيمتر دونك 5 سنتيمتر تسارق سي دي طالون كو جو بورت دونك سا مجان ان بتي بو يثيكلي مي سي دي اكسسوار على كل حال وهذا ليسونسيال سي لا خاص ينطر ولا سيجي مي إلي كومام او بو فيكس. الحمد لله كان مثل من هذا ملة الحوض ملة الضوض ملة التصوض ملة التزالض أنفا تزلف تزالض رمزي كاف سويني خامن لمعنى سيجي إن شاء الله مازال أتحلو أكثر بساقي كان تصوض ومازال تسجل عندك. Oui, au Sénégal, c'est les États-Unis qui commencent à les menaces de mort à gain. Donc, j'ai reçu une dizaine de lettres de mort. Je suis gagné de même le Koufin Sakham il y a à peu près 5-6 mois. Je n'ai pas tenu en considération un peu les menaces quand ça fait quand même depuis plus de 20 ans que je suis dans la mouvance. On reçoit des lettres تشجعنا ضمن انتفاراتي لات تفاراتي نيكس فرحا لان تدي سقراحا كيدي خلق ربي الدنيا لان ويدي غيحملن ويدي غيكرهن مي سبوسن تفاراتي نبوساي كون رسوا تفاراتي الموت تسيالن دينا غنا ما كاين دروس يغيون ثورة نبدل على شطوح مسلية خاطر مازال سند نغسل عقل المهم بشكل ديني مبروك بشكل ديني نظام اسمه تشوفوا الساقي كان ميكبوا باكدا خاطر شحال هكي كان كيطلب من الغاشي مسفلين دي سمح سن بس الجماعه وما غنقول لك شحال هكي قرا كدا هو ماذا ساقي دي سول المكتوب الساقي كان في رمضان ان واقيلا غتخدموا للزينيت نهضر لنا غتخدموا للزينيت اسوس 20 دي مارس وسكو ساقي كان الا نزهنا هذا راه شي طوح في اللسان لا غادي تموت روش شجاني de cinéma d'Anna Kenya, ils voulaient organiser un spectacle effectivement au Zénith pour le 20 mars. Donc il y a en quelque sorte الناس يربح هذا خدمة le 20 mars, mais الفورة مازال on rencontre un peu des problèmes de logistique. Disons que la date du 20 mars elle est fixée. Elle est fixée. الفورة مازال كان المسفهمة كان نخدم comment faire. On n'a pas encore établi de contrat. خاطر ثورة زاد مرتاجين لقيدي فرنسا كلش